election MDC banjit economic khmat shaka KJDC but JJDC kelas dangkhut kat badang mi isi bat menta kesengi pan na kalyang kinong yalam bat kinong kershan ka Omroy Constituency Progressive Forum UCPF menta kesengi kila pelong da kajingalang ha Omroy Omdo berthi ban khaliap lama ni pendu pendam no ya kani ke forum bat kila shimpan ya karai ban kersano yu kurtong ka party congress ubala let ban penyasno na ka UCPF dangshan shaka congress party akani ka jialang la don ringkat ado uba pens khamlang so don president ka UCPF uba Remias Karsati vice president uba 4-star Soyong, General Secretary Lembat Shibun, Hiwaypat Kinong Yalam, Bat Kinong Kershan ke UCPF, Bat Lengba Jong Kani Kesengi, Ba Kila Khaliap Lama ya ke UCPF, Kibla Rai Ban Kershan ya uba MDCM, uba de ukurtong ke Parti Congress. Ba ya kani ke Rai, ke Bangi Shim, kani ke Bangi Shim Menta Kesengi, kani ke General Meeting Jongi, Belolong kani ke Khan Riutrik, Januari Arajar Arpusan. Ikani kadai karai ke bakaddu bakut jong ka general meeting ke jongi bat nang ni hi kemod ba ngin sapun kre pat setang ban let join haka party congress. Lok jongi ibom la ban ya join lang bat ngi ya kata ngimdon ban ong ei dan rengi ino aga jing hakamon ke jongki nomor nagliang jongi ni ai kamon ke belai lut rei na ke benta ki bakloi ban join haka party congress kat kum ka Railang juga komiti ya kataru ngidap yang subhai sibun tangi tahi I jumbenrap pani kuna election laisin kamdai busuk namang ta kadai musim berlamba nut angnut musikri yang berlamba di prosesi dan marta kene musim kemudian next time ko pa umpriang pa umdangu ke jinsulem but Inyo yang jinjot dan belum akan ada election dapat salong, but angka pun sayo pura dan sekri yang dipakai jom kaboy konstitusi. Jadi kumpul pilom, si pemban pendiat, si penerap pendiat, nongrim juga forum ke bangidang, bangin let, bangin ikut, bangin let ke kongres, kamdai bangidang ke jingmut, lalu ke jingit, yo pendidik. Nane kecil temu ban yo buat channel sudah kan di dulai setang ini lagi kamu nih ya kita lagi berkonsang juga nongrim juga forum kolom bangin bu iladi agak parti ke bersai naga benda jungi kini lam bag naga benda juga lawe jongo konsensi jungi saya sih yakin nongket kam jong kan ke forum ya kiba kilala ban penyai baik ya di bat kajing ya jungi kadai halor inongrim lene kirai jom ki executive committee of fair affair bat kilabat lu ya kani karai ngatai nadu kupor bangilong general meeting hatai po umtong barembong bangilaya sim ya karai bangilek sya kawai na kini upra lene ngilek ke kongres kanu ko ba ai tiket ya ka group jongi ngilek chata te hat hapdeng kajingai lenti hoi kamde ke masuk kadai ke khoro khoram dan rai ka ting peniat ba start jong bulai ka ba ula aya kini kinong kitkam kalau ulong kisamta tenda kaliang jonga ngadap ta jing smungu ke ba kraw pi kinong kitkam ke bakat ni pilai poi ha jing pentip ke jongki banwan sngo banwan snap yang ya ke ke ba ka forum ka layak lenti bat kan bataya pi ya ki kam ki bang athai chairman ila batai nagaliang junga ngadap ta jing smudiaw hakni kisngi ki baladap bagi mi ki khubor iba ngi khamya rai idon ki perlok ki bamya suthu imat hak tu gopor ki apen mi bat ki laong bangala ya marwe dan rai playo smo menta daga khmat lane daga skor jong pi ba nakiliang jong kini kinong ilam ka forum keladap kan salu tepi de pim dai ban arta tian ni shman nakiliang jong nganong penleran ya kini kinong ilam ki bala syania anga banlong kum tau kurtong hakni ke MPC ki bansuan dan ai kublairu ya ka MPCC
ya kaba isar Vincent H Pala ila shania enga bangan long kum tau kurtum ha ka jing ya penbet jom ka forum ombat nga kum kandidat ka jing let junga sya ka party congress kadai jing pha bat kadai ka rai jom ka forum kila dep ban isong meeting ar laisian hangni hapo kani keju jaka ban ya penbet ya kata tiket junga ombat ka forum kali ban pan ya ka tiket kongres mereka kadai ka party kongres ka bawan ka forum ban ong sim no mapi na kani ka group jumpi bangin ai ya kani tiket ban ni kun ni NDC election dan tak kadau ibreu ki bam sotho ibreu ki bam tip popli kim sotho ika ya ka ai ka ba kia le bro ka ta la ne ki ba ki pen pau kut kubor ki bodai na ka group jungi ngat thai dan dai mantang ngat thai la sai kadar ngai skem ba lamba kini ki media lamba kini kut kubor kin sayo bat pan pule bat banyawan banitri yang bat ngipa ngaken tu ki perlok ki bam sotho lamba kan ga jeng meeting to ngin ya tre lang wan ngin ya tre bat ka party congress marka ne ka de ka party ka babaro ngitip ka de ka party ka ba page sha yo duk suk yo sam siliang yo kup siliang ka ba ailat yangi bangin riam kat bamon bangin ya bam kat bamon bangin le niam lai loy ka de ka party ka ba biang tam nam ta jungi kiret pa kani ke election MDC nilai kadai bang kerpang ba hadu kata kadai ka kakam ka bakhiya ba ya ka ba nyim ju yo ya ki scheme ke ba he bani compare ba ke MDC dan rai ke MDC kadai ban page ya ka riti dustur ka ban page ba ki bar jala ki mla ban wan le business ban khayi patang hani ka bri jungi bangin inringin sumar ya ka ek ba ulong man barem ula bo in penjanai bahaya ka kata di ka kam ka ba nakaliang jungi kum ki NBC ladang i job nginapan pek ban le pa ban penjanai su de nakaliang junga ngadap ka jing sukumen ka bakraw ba nakaliang jung ka party congress lamba jung sir PNCM ilala ban wanra iki bill oh ide itang deputy siam hat kupor tenai lawan ra ya ka bill ban pen kubor susu yang isang long kami yang isang sama ban itu senon dakaan tikini ki berkhoi kadek party congress ke Basdam ingin saya kan habide buat hikam ke kongres ke kongres party kalau dia ban le yang ikum ki kini ki pai ki bagi iret pai ki ba ai ya ka jingla lut ka ba ai ya ka jingle sungno ka karkom riam karkom bek karkom sensar khadar ni kala itu lamba jong next 6 June jadi ka party congress ko itu lamba elite JJM Nikolsoy house nam sijar news ma sanpu ar ni yo ikati district council yo district council ni siyo pat kala jadi ka party congress beli ba biang tam nam ta nga ai kublai ya ka group bakala JJM ya ka party ka ba kalau bapak iya sibun ki kam ka bakal le namata kani ka dong ka thain ka bit jungi ina nyotang di kam bar khai ka di party congress om de kui party kindakan mau ladawan ki Indra Gandhi ru ki map ikaram kindakan mau lawan Rajiv Gandhi ru ki map ikaram nong rap jungi lawan ka Sonia Gandhi ru ki map ikaram jungi garam jong nong rap jungi andra bawan pat kini ki nong ilam ke pamanta ngami i bakin map ya kiram jong kinong rep bat ngami i bakin wanra di hospital ngami i bakin wanra ya kuno development kabidai bat ni ki pai ba kena kaliang junga nga sugar pat red ba kini ki berkhoi ki badon ka jinga fair jemut jongi hakini ki penai pala dep menta kala ya baik ya renti kena kaliang junga nga kerpat sungret ya baro ki badon hang ni bat ki bam don hang ni bangin yaman kang sa sisen ka tim bakhlai ban mi namni siman banikun ya kini election ngatai pinya menjor lang nga binginnya kinong e nga lada pa pi e nga ngamtai kinwan hangni tengah kerpat sisen batong inya trai kakam tingi kalong pakyang hanan ni smart nomor bagi nyimdon porso gidon porso tang kumasibanai e mata nginapan constitute election committee nginapan le chikisnong githaw nginapan le ban pinsong thu iki nginapan kan i pablok ki bamdon bagi mata kita nga sania hakinong ilam bakin yatre kadon ki kani kakam ngan sania epi ngalalong pa u kandidat jong ka party congress ang extiem bahat
haga arpui terik. Natrai haga arpu terik ini lada mat lada yabiang kan sadon ka jingerung pat siya parti kongres bat ka jingpin ituru yaki kandidat. Jadi siya mengin tapi kenyapoy hakta kasngi ban ya sakhi ya kane ka jingrung bat ngathai ka naka umur konsensi nado tu kasngi ngathai kan sadon ka jingki mensim ka jing ya thrang bangin yawan no ban ya trelang bat ka parti kongres.